Bikeli bikeli, gav bi gav, dirbesiye FM buaraya, bi bernama xwe pêşbirkarojiye, tago kêfxweşiyeke derbasî dilê gelê xwe bike. Îro jî ji serê sibaha de wekî ekîpa dirbesiye FM, ekîpa pêşbirkarojiye em daketina kolanên dirbesiye, tago em pirsê xwe yê îro ji gel bikin, binerin wekî îro bersiva van pirsa bide, wekî bi ser bikeve. Bimere. Pirsa xweya yekemîn di pêşbirkarojiyê de em ê ji vî hemwelatiyê bikin goma ew sekinandiya. Sibaha te bixêr. Gelkis bixêr, serçavê me. Çawan em dikarin te nas bikin. Sağ ol, Xwediştiraji me. Navê me Beylere Ali Muhammed, ez bajarê Serêkaniyê me ez hatim li Dirbêsiya ana muqîmim. Ji ber bajarê min çû, welatê min çû, bes ez hatim welatê xwe din û bajarê xwe din. Dirbêsiye xweş e, di tê de rehet e. Dirbêsiye xweş e, û giş nasê hevên û giş mirovê hevên û giş dostê hevên û giş ê hevin em. Ji xwe ev hêviya me ye got hûn li vir mirtah bin dirbêsiyê jî bajarê we ye û hêviya me rojekî ji roja hûn vegerin Serêkaniyê. İnşallah. Ez ê pirsekî ji te bikim. Dipirsan. Pirsa me dibêje gotinek navdarekî Kurd heye, gotinek ulo ser guhê me re tim tê gotin dibêje herkes dijminê Kurdan e û Kurd dijminê hevin. Rast e, ev gotin rast e. Kî gotiye? Şairê me kîbû. Xizane? Helbestê me baqlê me hegezine şaşim Ehmedê Xaneyî. Çima Ehmedê Xanê tulo ne navekî din? Ew ji ber ew wî ev şehrane derxistin. Ticarî te xwend berhemî wî te xwendina? Na, me ticarî berhemî nexwendine bes li ser gotina û li ser Buha derbas buhara derbas bûye ser me ev şair jî wek Seydayê Cegerxwîn wek êdin wî jî ev tiştîhanê gişa gotî îja wî jî ev şehra gotî li bes ev deng ev çîk awî bersiva te rast e û rast e Ehmedê Xanî ev gotin gotiye pîroz bê diyariya te ji kargeha Talal Remoya Sirafa gelekî pîroz bê û Remezana te pîroz bê ate jî awe jî pîroz bê û saeta we xweş û ehlen ve sehlen liqa we gelkî xweş bû û bi gotinê we û bi hatina we û radya me a Dirbêsiyê em temennî dikin hertim bi serkeftin bî înşaallah. Gelek Spasî xweş. Niha jî ez li gel di xortê xweşik sekinîma ji bo ez pirsê xwe ji wan jî bikim ez binerim ka wê ew jî bersiva pirsên bidin destpêkê me ji cem te dest pê bikin. Merheba ji te re. Karim te nas bikin. Navê te? Mihemed nav li te nêbê Mihemed. Ti ji ku derê yê Mihemed? Eşvirim. Ji Dirbêsiyê ti çi karî dike? Karê qetasa. Karê qetasî. Karê we zehmetî yan xweş e? Xoş galiba. Xweş e. û rojî tu rojiyê çawa ortawa? Baş e. Baş e. Ne zehmet e? Na. Cana zehmet û cana hesa? Baş e. Eda baş. Ti qedîne yani di rojî? Qedînim e. Eda baş. Xwedê bike zaten ti ciwan e gerek e ti qedîne. Mihemed zê pirsekî ji te bikim. Dibêje qesra spî bêderî çi ye gelo mamik e hezûre. Qesra spî bêderî. Ez de xeyarata bidim te di pêşinyara. Piş. Yek hêk û yek cebeş. Cebeş. Qesra spî bêderî ya Mihemed. Tamam. Çi ye? Hek. Hêk. Tekî dike? Ka ez ji hevalê te jî pirsim. Merheba. Hepçekî biqedim dervirde. Çawa ye? Baş sağ ol. Çay. Başên sağ û kêfxweşim goş xwez bor sekinîme îro. Navê te çi ye? Hemed. Dido Mihemed û dido hevalê ev dû. Mihemed nerîna te de qesra spî bêderî çi ye? Ti jî nebêjî cebeş. Hêk yan cebeş? Hê? Hek. Hêk. Ti tekî dike? Ha. Bersiva we her diya rast e û hûn her dû bi serketin rast e ma qesra spî bêderî we çi be? Hêk ne bile. Pîroz bê ji we her diyara hûn her dû bi serketin. Mihemed diyariya te ji pêşengeha Kerembek û ji xwe Mihemedê din jî diyariya te jê firoşgeha Çekan ya Keng. Pîroz bê Kerembek. Merhaba işler. اهلا وسهلا Çawa ne? صعب الحمد لله Orta te rojiyê çawa ye?
بخدای باش دقده تروجي دقري يانا والله جارنا دقريم جارنا جانا استراحة وجانا تدقري أري والله. إذا باشا أذكر بس بك نافي تجي ناس بك مجيد عثمان أهلا وسهلا براي مجيد صابر براي مجيد أزي برسك تشكي زحمة جدا كرم لمي ميزين تي بيدر خيانا يلا كان تيب ده أبجدية سرياني ده هنا أبجدية سرياني خياراتها خيارات هنا ما بيش نياراش تبيجي 22 23 24 22 22 تأكيد كي خدي زين ضربة حظ يعني ضربة حظ يا راس يا انا راس إيه تشد بيجي إيه نزين 22 22 إيه أجي بيجي 22 يا بيروز بيت بسركة براي مجيد ياريا تجي جي كامبانيا دادوش كرم بك صابر بيروز به صابر جنك خوشك جنك دلال لفرجي سكنية أمي برسك خوا بافي جن برويجي بنرنوي برسبي بدي يانا مرحبا اشترى تشاوية صافي مشاونة باشين صاغم كيف خوش بون بديتناتا صافي امجي دس بك منافي تناس بك ملاحت ملاحت. بيسي نافل دني بملاحت صافي نافي دا واتيا ويتشي ملاحت كيف نافل تكري والله ملاحت رح بابي بابيتا دا خدي جوار به اللي صابر. عمرك يدريج بوي هبي دكن ملاحت ازي برسك يشتبكم قوتنك نافداركي كرده از ميزينم كاتي ناس بك يانا نافداركي كرد قوتيه اگر هن بنيك هن هرن يك بيك قالو كي قوتيه سرگو هيتر توي اف قوتن بيشنيارن پیشنیار هن چی کسی گوتم نیمه پیشبر که دبه هن کی لی زحمت دبید بکا پیشنیارا تمام ملاحت پیشنیارک دبیجه سیدای جگر خوین و پیشنیارک دبیجه موسى عنتر سيداي جكر خوي تأكيد که تأكيد دكم راسته برسفاده راسته ملاحت سلام. پیروز به دیاریات جی فروشگاه ها حسینی کرم بک گلکی پیروز به صافي سباس يا ودكم قال لك سباس مرحبا شابه چاویه صاب الحمد لله قارن تناس بکن كان يوارم سري كانيه اهلا وسهلا كانيوار كانيوار اسبرسك تشاوش تبكن تتكي جان علي جهاتي خورتك كي جان علي تهرد شيد باش ما ينخرج ده هردي سيت كانيوار باش والو زي برسكي نا زحمت ونا هسا نيف باش برسامد بيجي يكمين راديو يعني إذاعية كردي هات بكرين بزماني كردي وشانا خوكر يكمين جار دنزانه هلا هناكي بهزر بين بيرا خوا ترقو هيتر چوي يانا چوي لدفركي يعني ام بيجي لهرشة فرشي كردستاني يعني الولاتك جوان دفري يعني دنافبرا سوريا عراق دا أردن دا يعني الفان دفرانان العراقي النافي إذاعي چبو تنزانه احتمالات لي نا پیشنیارتن نه تگوز هناك جهاتي ما قرقت في درخه هلا هناك بفكر سرتنا شويه قال لك سباس كانيوا مرحبا اشتري ابو اهلا وسهلا تشاويه زباشه انت كان تناسبكن نافيتا احمد نافل دنيبي يا ابو تشفي دري يا ابو ناول اشترك عن يمه اشترك عن يلي تلفر بجيد بي اري الفرا جيد تجزود الفري يعني دما ايريش دولة تصير حكمه هالبرم قام شوف جينا كدمام هاد جبره دربسي تشاوي خوش والله ميداريه تتد مرتاح يانا والله نزيليه شما جبرتنا الولاتي ايوه المالا بدي خوينا الباشري خمنا سعل ما بهاكرين خاني كرين حفتي بيكرين ساد وخاني نهيجاني زحمتي جيان وزعمت يعني شغلتنا الدربيسيه خدي سبك بكلوه ان شاء الله يا ابو زي برسك يشتبك دابكم بري عرض بتشد هاد بالحد كرن قالوا تزاني بجوتي قاطره تشاو جود كرن جوت كرين قاطره وبري حسب قاطره جوت عرض بتكرين تديتي يعني لا ولا منادي تندي اللي تبهيس يا ولا بري بحسي ما بهيش يابا برسفات راسته وتبسركت بمراد دياريا تجيش قارنقها ابو هشام فيروز به كرم بك
اهلا gelek spas. اثبات اهلا وسهلا. ev kulîlkên xweşik gorojana em li ber dîmenê xwe dikişînin rastî xweşikbûna wan diekise ser rûyê we temaşevan û bînerê Rûpela Dirbêsiyê FM bi xweşikbînî û bi dilgeşî û bi rûkenî em hêvî dikin tim û tim hin jiyana xwe berdewam bikin. Ji xwe ev armanca me ye û me besta me ye ji bernamê me pêşbirka rojiyê. Îro li vir gera me di navkolanên Dirbêsiyê de bi dawît bê. Pirsê me jî îro xilas bûn li benda me bin sibê binerin me çi pirs ji war hazirkirina. Bi xatirê we vê kêliye.